Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan arayan, manipod kagayan. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Diyak kayat ti agpaabak iti ex-girlfriend ko. Ngam iti udi na, siyak matlaang tinaabak. Buano papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Ryan. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Ryan, nabayag mo tin nga agayan ayat na. Adan trabaho tang agpadpada. Awan ka di pa'y planom, tagsimpata matan. Dayta ka di man ti bagam. Enjoyan ta pa'y ti kinabarokan kinabalasang. Kaano nga rin ti kayat mo apa nagsimpatan? Ibagaktukan ka into nakasagana akon. Ngamno ita, awan pa iti panunot ko dayta abanag. Diyak pa'y kayat ti mga sawa. Kayat ko pa'y tinawaya apa nagbiag. Ay, sige nga Rod. Ibagam tulaan no kayat mo nga agsimpatan. Tano siyak ti damagam. Kayat kun awan matinturayan ta. Nakaadaltan. Ken addan na talgad at trabaho ta. Iso nga awanan problema. Dayta nga Rod, awan problema tan. Oras matan tapno agrelax ta ko nada. Iso asaan tapay ko maasar kan dayta abanag. Sana pa nakasagana. Sige nga Rod. Addaken ka dayta. Nukunam asaan ka pa'y nakasagana. Apay nga minadi mo pa'y lakayat ti mga sawa. Kat no agpada kayo ng agtaon iti 27. Hanya pa'y lang ti ururahin nyo. Basta, saanak pa'y nakasagana. Marengrengak pa'y kitdin nga iso ti tsangka ibagana. Apay apilitan nak, nujak pa'y kayat. Amangan no saan nakan amauray, kat makikalaysan iti sabalay. Di aramidan na, no iso ti kayat na. No di nak mauray, awan maaramidak. Alangan napilitan na kamang ikalay sa kankwana, kat sa anak pa'y nga roda nakasagana. Diyak pa'y kaya ti agpamilya. Saan ka kadi ang masayangan, iti 8 taon a relasyon nyo? Ipalubos mo latan, ang mapukaw ni Aryan kan ka? Uray ibagak, adyak kayat ang mapukaw, no iso ti aking kayat ang mapukaw kanyak, awan maaramidak. Oh, anya man ang tibagam. Apay nga inaawis nak amangan dito eh. Agaw-awis ni Ashley inton kasarna. Numabalin, kaya't na adumar ay takanong. Kano? At iti invitation a para kan ka. O sige, ikarigatak ti maka-atendar, itipit siya nakalanad dita. Imbag pa'y kin ni Ashley, agsimpadan iti boyfriend na. Ay, Ryan, talaga ka di nga awan pa'y planong nga agkasartamatan? Dayta ka di man ti bagam. Makauman dayta akanayon mo nga ibagbaga. Di ka din makauray? Panag ko na, awan planong amang ikasar kanya. Di nak siguro ay ayatan. Iso asaan nak akayat nga ikasar. Wano, mabuteng ka iti responsibilidad. Panagkita kat saan ka napudlo kanya. Saan siguro asyak ti kayat mo amakadwa iti tungpalbyag mo. Iso ang nasaysaya at nagwin naswastan. Kanya? Makiwin naswas ka kanya? Gapulaan, tas sa anak pa'y nakasagana? Kaanon to ang nakasagana ka? 8 years tan, Ryan. Aging gaita, saan ka pa'y nakasagana? Agpinasensya talaangan. Ngam na uma akon amang oray kan ka. Iso nga agwin naswastan. Anyati ko na. I-break na ka ni Aryan. Ay, dahito yan ti ibagbagakan ka. Amang ano saanan anak auray. Kat dayjay. Nakabirok iti sa balay. Natured kit di amakiwin naswas kanyak. Kita man no anya ti biyag na, itataawana kon. Kasta ti panagkitam? Saan na akabaalan ang mapukaw na ka? Puutam dito yung bagak. Agsublinto matlaan kanyak dadya babae.
Manon atawan nga agayan ayat kami. Ngam nalakalaan ti pannakiwin naswas na kanyak. Narigat ti mang namnama. Amangan numasaktan kalaeng, no saan ton nga agsublikan ka. Imposible da itang ibagbagam, pare. Iho, ape asaan meten nga umay ni Arian dito'y balay. Nag-break kami, mama. Taapay. Gaputa sana makauray nga ikasar ko. Ano nga rin ti maramidak, no sa anak pa nakasagana? Anya pa'y laang tirason asaan ka nakasagana. Adamo dayto'y balay apagyanan nyo. Kukwam to umatlaang dayto'y. Iso nga uray saan ka nga agpatakder iti pagyanan nyo. Mama, sana day tati problema. Kaya't ko pa iti agpapas iti kinabaro. Kat kasano nga roditan, in break na kan ni Arian. Agsublin to umatlaang kanyak day, mama. Sigurado ka? Huwan, mama. Uray puutan nyo daytoy nga imbaga. Mano na bulan, sipod nag-break kami kiniarian. Nga maging gaita, uray may sala at chat na. Awan tinauray ko. Kita akman kiti dagitin post na iti Facebook na. Nagadugaya man ti post na, jak nakit kita. Dahito'y may sa aladawan na. Adda kadwa na. Baro siguro agayem na. Tadyak matamam mo. Nagpasyar dagayam iti sa bali apagilyan. Kinuna na kanyak iti. Akayat na timapan iti daytoy alugar asyak ti kadwa na. Ang amita? Napangayam agmaymaysa. Nagado ti impost na, aladawan na. Kat madlaw ang nakaragragsak. Kaya't naasawen, naragsak, nga uray awana kon itibiyag na. Itamang pa yung agawis ka nga aginom. Handa ka di problema. Ti salbagi jay babae. Tiyam mo na siguro. Iso lang ti kabalan na ti agragsak. Anya ti kayat mo asawan? Nakitak dagiti in post na iti Facebook na. Nakaragragsak ti biyag na. Kas jala kalaka analipatan nak. Dinagkamali ka iti pamatim nga agsublimat lakan ka. Wan nga rod. Kat kayat ko abalsan. Agipausak met. Kat ipakitak ijay anaragsakak met. Nga uray awanen iti biyag ko. Napagtagtara yan. Agawit ako man. Gustong tininom ta. Jack ba'y kaya ti agawit, Benny? Hi, boys. Mabalin ka dito makitable kada kayo? Nagpintas ka nagseksi na babae ka pare. Sige, Miss Beautiful. Agtugaw ka. Thank you. Siya gayam ni Emily. Anya mo tinagan mo? Siya ni Ryan. Kat isumat tigayam ko ani Benny. Hi, Benny. Hi. Nice meeting you. Pasensya kayo na. Masa ako nagawid ako. Taur-urayin na akong ti asawa. Emily, sigala ko man ti makaamoy ti gayam mo, Ryan, pasensya ka na. Umuna akong nagawid. Sana balay. Damat kaduam. Sige, pare Benny. Agal na kayo ti panagawid mo. Sige. Sika, awan ka di asawa? Awan. Sigurado ka? Wen, numanugot ka lagi di. Iawid ka. At ikasar ka. Ha? Kasaradagos? Kaslasan ang nakapapati? Iti dahi ta kinagwapo? Awan pa'y asawa? Tapno mamati ka apod no ti bagbagag. Sumurot ka kanya. Tayawid ka ninja balay. Sige, sumurotakan ka. Ngam, aginom tapay. Kaya't ko ba'y di agbatlag.
Madamdamatan tag nagawin. Okay, sige ti masurat. Ano? Ag-order ka nga roda ni ti kayat mo inumin. Ken pulutan. Siyak ti sagot. Oh, dahil ti magusto kiti may sa lalaki. Saan ako ripon? Nasaya ta nakaringkan. At sino tinsangpet mo a babae? Agpada kayo anabartek. Ryan, anya ka din ti mapaspasamakan ka. Kunak man no kunam, nagsinublian kayo matlaan kini Arian? Saan yun nga ipapilit dahi a babae? Naragsakan itibiyag na. Linipat na kun anaming pinsan. Kat, dahil ta klase ti babae tinang isukatam kenkwana? Anya pa ilang tibirukan nyo kini Emily. Napintas. Sexy. Ati unan ni Arian, papa. Dahil talaang tinang ibasaram? Basta, papa. Ikasar ko ni Emily. Makamuka nga ro ditibiyag mo. Nahustuan kan iti edad. Kat amumat siguron tinasaya at para kan ka. Sigurado ka iti dayta desisyon mo? Wen ko nakalangaro din. Natulagan ti kasarmi. In-post ko matan iti Facebook ko. Makita day di a babae. Nga dan sabali nga ikasar ko. Pangbalas mo lang kan ni Arian? Ti pang nangikalaysam kan ni Emily? Kaslakastan? Ay ayatam kadimot lang ni Emily. Sana narigat nga ayatan ti kaskan ko, ana. Sapay la ko, ma. Saan ka nagkamali kadagay ti desisyon mo? Saan ta ko man arumwar, Emily? Dandanin ti kasarta. At da pagsasao dagiti nataangan, asan arumbang arumwar dagiti dandani agkasar. Basta, kayat ko ti rumwar. Mamatpati kamat kadagiti pagsasao. Kayat ko nga enjoyan ti kinabalasang ko. Iso asolita kon ti ag-enjoy, ta saan tapay anagkasar. Okay. Pagustuhan ka. Tapno awan may bagbagam. Thank you, honey. Talaga saan ka narigat akasasao. Tungpalam amin na kayat ko. Kasta ti kayat ko nga agbalin nga asawa. Anya magtanday tanapilim nga ikasar. Bartek a babae. Rinabii a mabartek. Mama, pinagusto ak laeng. Tainton agasawa kami. Isarding nan tumaten ti agbartek. Sapay ko mata saan mo to a konsumisyon day ta babae. Ha, diyak kaya tigargaraw na. Mairuam kayong tumatlaan kan ko, ana, mama. Itapay laeng. Sursurwan yun nga aklonan ni Emily. Taison ti agbalin nga asawa. Diyak mo no masursurok nga aklonan nga agbalin a manugang ko day ta. Please, mama. Para kanyak. Sige man langan. Ikarkarigatak to asalaan. Anya, rumor ka manan? Nagpakada ka kadi iti asawam? Rumbang ka di nga agpakada ak tunggal rumwarak? Asawa nak ti anak yo, mama. Sa anak abalod. Sige man langan, tapno awanan ti ado asao. Anya ka di nga oras nga agawid ka? Ada ka di curfew, iti daytoy abalay? Awan, ngamdamdamagak laang mo't, tapno ada maibagak iti asawam no agdamag. Saan ko nga mo, noon niya nga oras amalpas ti party? Iso asaan ko mat nga mo, noon niya nga oras amakaawidak. Sige, mapana kon, mama. Talaga bastos day ta babae. No saan ko lang ipagpagapo iti anak ko. Amang ano pagsasawak day ta babae. Rimwar manen ti asawak, mama. Katanya tinamnamaam. Amom matan ti ugali ti asawam. Amay sa abartak. Bayan niyo latan, mama. Makapagpanunot tumatlain. Di pa'y lakat nga rod agsikog.
bareng agbalbaliwan. Sige, mama. Sumre kak pa itis silid mi. Agpalis akon. Oh, sige, iho. Agbalbaliw pa nga tati asawak. Sapay la kumatagbalbaliw to matlain. Malagip ko manin ni Arian. Kita man kit diti Facebook na. In unfriend nakmat gaya man. At dan asawa na. Katag nanauddan iti sabali apagilyan. Madlaw anaragsak ni Arian iti dan na ti asawa na. Sana kas kanyak. Problema ak ita iti na asawak. Kunak abalsak ni Arian. Ngamsakmat ita ti agladladingit. Agingga ita, awan pala ang nagbaliwan ti asawak, Mr. Lonely. Imbaglakit din, taman anusan pa'y ti inak, apas pasinsyaan. Ipagpagapu na kanyak, ti saan na apanang tutop, iti asawak. Tuy pagayam mo, Ryan. Agyaman nak iti da ito apakasarita ang pagayam Ryan, ket ti makunak, saan mo lata asarde nga na bagbagaan ti asawam? Kasaom iti nasayaat, bareng makapagpanunot tumatlaan. Awan met sabali ang mapabasol iti nagbanagam ita, nudi sika matlaeng. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Ryan, iti probinsya ti Cagayan. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kanitimat direksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.